candidate azom veta ani. Constituency number 2 Dampa Puvanlal Sailova. Puvanlal Sailova kumsomli pali gospel singer le gospel gepe revival team speaker ni in Mizoram chung le India ram khopui sang sanga le khovel ram sang sanga thushil le zain ronga bol china Mizoram State Tobacco Control Society azuk le hwam do kunga brand ambassador ni lai me kani. Constituency Pathumna Mamit Puh Zorem Puya. Puh Zorem Puya kumsomli pakhat zirna lama BCom Honors MBA Finance Bank of America ICFA University Mizoram le ripan sa te polo thok to in entrepreneur food processing le contractor ania ram veimi thei ang to ka khotlang le ko shana in mangmi ni in ram siam turin ZPM azomta ni. Constituency Palina Tuirial Pulaltlan Moya kumsomli pariat zirnalama BA Koshan le khotlang min mang mithil phal le rinomania e zonnalama Mizoram PWD Noya Class 1 contractor na thokme kani. Pusilal Thanfela kumsomruk pakhat middle school teacher NGO le khotlang in mang khotlang ina mi an ngai san ron kalpung thar mi pui sarkar siam du awanga kumsang ni som pasaria voluntary pension at swak in ZPM azomta ani. Constituency number pasarina Tuivol PJMS Dongliana kumsomli pasari MA English Medium School Principal na thokchin kumsom thumpali koshan upa atana nemhe ania mirin omle mitay matak ni in kalpung thar mi pui sarkar siam duin ZPM azomani. Constituency number pariat na chalfil Pulal biak zama hi le kathiam thei awanga pol bo kan thin ma se sarkar alu tum ngai lo ania koshan upani in koshana mo phurna poimo chi sang na chelmeka India Ram Company lian sang Mahindra Honda Reliance Indian Oil Corporation titan dealership nei me kani. Constituency number pakwana Troy Professor Lel Niloma PhD kumsomnga pali pastor fapani in tuna Mizoram University Rural Development Department na professor le head ni me khitin tlang mason na lamatana mithiam tak kan nei tlem te si ngami ania Mizoram in mason na thale tlwantling kan nei theina mi pui te thopui turin aron pen chwa kani. Constituency number som na Aizol North 2 Dr. Vanlal Thana Dr. Vanlal Thana Puma Thante hi PhD ni in Pachunga University College athok pastor fapa koshan le khotlanga in mangtak Aizol North Bial 2 MLA na thattaka thokmek chelmek tu ani. Constituency number som pakhat na Aizol North 1 Puvanlal Thana hi zirnalama MA koshan le khotlanga in mangtak sarkar na zong lavaram tana in pe ania politics sa in mangzela sangkha zakwa som kwa pariat mang thina nia Central YMA Assistant Secretary na term ni achela Mizoram Journalist Association term ni President ania ZPM Headquarters sa Working President ania Football Promote nan zone net kaltlangin sumtam takapea kumsom panga set rol ban lo sirlai te engamosa ta enkol bokani puke sap tanga kanlome. Constituency number som Pathumna Aizol East 1 Lal Thansanga Putsa number som Palina Aizol East 2 Pupi Lal Chanzava hei chukan constituency ania kan puang hotte ulekange Pupi Lal Chanzava kumsomli pasari zirnalama MSW Master of Social Work ania kumsang ni khan sang bana award pe kania hun puma social worker in mangni in NGO pakhat kotnark din tu founder ani a society awang hian rethei tam tak dom kanan nia mi engamozat in employment an hu pha ani Pupi Lal Chanzava kan lome. Constituency number som pangana Aizol West 1 Pu TBC lalven kumsomli Indian Navy officer atanga pension in ramsiam thaturin politics salu chila MLA le MP ate candidate lo ni to in mithil shetak le tumru takania Mizoram rorel na thale dik khentir tumin thei to pa be tu ani.
puti BC ven chunga kan lome constituency number som parukna Aizawl West 2 pulal hing lavamar pulal hing lavamar kumsom li panga zirna lama MA ni in college ZPM ani to baka kumsom ni chung journalist lo ni to thin Mizoram Football Association honorary secretary ni baka All India Football Federation executive committee member Asian Football Confederation standing committee member ni mek Mizo zinga ama saperani zirna in thalai bol le ko shan shanga thalai te fuina le pathian tu soya som thin fo ani pulal hing lavamar kan lome Aizawl West 3 constituency number som pasarina Aizawl West 3 pu VL zaitan zama sorry pu VL zaitan zama kumsom lukngai min ngai tlom le taima cooperative society lama Mizofet Lushai Trading Company le Mizoram Cooperative Forum te shwai tu ani to a kaushan le khotlanga in mang thina tuna hian Aizawl West 3 abial tu MLA chaktak ani me kani VL Zaitan Zama kan lome constituency som pariat na Aizawl South 1 pusilal soivunga hi khotlang le kaushan in mang mingai tlom pitangkai Presbyterian kaushan upa wai me po shwai tu lo ni thin to Aizawl Municipal Corporation na tanga thantlin ni in deputy mayor te executive councillor po lo ni to tuna hian Aizawl South 1 biala MLA ani pusilal soivunga kan lome constituency number som parukna Aizawl South 2 pulal chuan thanga kumsom rupanga sumdong ni in di buang and sons dor nei tu ania kumsang ni som pariata politics a lutin Aizawl South 2 atangin MLA a thantlin ania kut na thok tu tele thlai te din hun choi kan hi angai poimo em ani pulal chuan thanga kan lome constituency number somni na Aizawl South 3 nula beril vanei sangit law MA kumsom thum pani lekathiam theitak nula mel tha tumru le taima ania radio le TV a thupuang tunna tluang taka atho lain ramrong bol tur ko na changin kumsang ni somni pakata khan Aizawl Municipal Corporation na atsen na veng ni lo atangin thantlin ani nula beril vanei sangit law kan lome constituency number somni pakhat na lengteng puef roding liana Mizoram industry lam floating masa puef kap sang late fapa ania chuna chu chun zomin industrialist ania kaushan le khorongbol na pengshang shanga in mang trin ania Mizoram Sumdong Pole Industries Association na shwai tu na chelmek pokani puef roding liana kan lome constituency masapira khan tlantlin ania executive councillor te aloni to atona hian tuichang bial candidate ani UW chhuahna ma kan lom tak zetani constituency number somni le pathumna champhai north engineer gin zalala pugin zalala hauzel pulalte hi engineer khotlang le kaushan lama in mangmi pastor fapa ania mi in vongfel takania zirna lama chuan BTech ME diploma in environments and pollution control ani training te shang zo to operate power plant and koltu ania Mizoram State Entrepreneurship Development Monitoring Committee and Zoram Industrial Development Corporation Limited ate Entrepreneur of the Year award and pito ani nathiam mitay male film khur ani engineer gin zalala kan lome constituency number somni le palina Champhai South Lieutenant Colonel Clement Lalming Thanga hi kumsomnga pariyatania Indian Army officer ania kumsomnia a pensiona kalphungthar mi pui sarkar siam turin ZPM aron zomani Lieutenant Colonel Clement Lalming Thanga kan lome constituency number somni le pangana East Tuipui Dr. Silal Ramoya PhD kumsomli pathum ramhlun north a cheng meka research le consultation thila China Tanzania le Congo rama kalto kutna thoktu te le thlai te kai chwa chu athupui ani ZPM party alopia na tangin ZPM azomani Dr. Silal Ramoya kan lome constituency number somni le parukna serchi pulal duoma IPS officer Prime Minister Secretary Security in charge yan nito
na bansa na politics sa zuang lut tum het tak ne azir lai atangin pakhat na ni zel thin thil zir pe tak le she takania MLA voi thum thlantlin to MP ta na thlantlin to Russia rama India MP ruala shroya vicinga po leadership thatak ne ania tuna hian ZPM leader le chief ministerial candidate nilai me kani puduama kan lo me constituency number somni le pasarina tuikum pusi pu PC vanel ruata pu PC vanel ruata MA economics ania zirlai ania changaram ve ma ni kuta din tummi ania tuna hian industry lamlut silin industrial growth center luangmola disposable industry changtlung takadina Mizoram American mechanized brick industry masabir butsanga adin le bokani constituency number somni le pariat na shrang turzo pulal muan puya puit punte Pulan muan puya punte kum somnga parupie ania MZP tu cheto tungding le tu MZP president term thumchel Northeast Students Organization vice president kum som pathum le chan visit chel tu ania zofate in sui khom le na ata na UNO Indigenous Conference Geneva avoid ni atel to a aizol khopuya municipal corporation lopian theina tura nor tu Mizoram municipal steering committee din chuak tu le general secretary ani kumwan puya kan lome constituency number somni le pakwana south tui pui jelal pe khlua uje jelal pe khlua kum som thum pani mizo footballer chuan for junior age group atanga senior level thinga India captain akhel na club zongzong captain ni vekthei mizo fa te singa India ta na gol khung nember India footballer choi moino om zongzong hui kim to India ram ta na voi somnga pali khela gol somni pathum lo thun to football players association of India shwai tu ni me Reliance Foundation Development League brand ambassador ni me pokani puje jelal pe khlua kan lo me constituency number som thumna lunglei north puvi mal som tluanga kum som thum pali MA physical education ania kum som ani lai no pangharna atangin apiang thara thei to thei top choin rong bol du tlat mi ania thi theina khop accident voi ni lai atwar to nuwa anun hi pathian le ram rong bol nan ahlan ani ti chuan mi ta namal somna ni turin ZPM hi azoma tuna hian ZPM Southern Headquarters Vice President le Campaign Chairman ni lai me kani pufi mal som tluanga kan lo me constituency number som thum pakhat na lunglei is Pilalrin Pui BA hi nu smart le fel takania Public Relation Officer na institution le company lian tak Krupanidi Groups of Institution Bangalore le SRK Construction Private Limited athokani in ama hi born leader ania students caution le NGO shanga roi tu na athoka tuna hian ZPM Southern Headquarters lungleya president na achel me kani Pilarin Pui kan lo me constituency number som thum le pani na lunglei west Putilal himpuya MA Economics Government Leitlang Pui Higher Secondary School la Economics lecturer niya YMLA Thalai Kaushan Pola leader ni thin du taka an tholain pathiani nami te kaltlangina kawa ana chol sanin kalpungtar siam turin ZPM aron zomta ani putilal himpuya kan lome constituency number som thumle pathumna lunglei south pulalram liana papuya Pulalram liana papuya MA zirlai ani laya trangin khotlang le ramrong bol tuma insert shang sarkar na le sumdon da lampong isak tum lavin politics a lu tumani university achwa sandonin achampa ne nin sibain parliament na kanin mudonya din anin chenani digna dule dikta kathil ti tummi ani village council member ta theilo ani ber mai VCP ani lai lunglei district an thok thabera than ani hialani Pulalram liana papuya kan lome constituency number som thumle palina thorang pusilal nunema kum somnga pasarimi ni in Mizoram Sarkar audit and accounts officer na thokchina Baptist Goshana upa ania BCM pay commission convener ni in biale ABC chairman ani fotrin tuna hian na atangin voluntary pension in chola Mizoram kalphung thar mi pui Sarkar lopian theinan ZPM party aron zomani pusilal nunema kan lome constituency number som thum pangana west tuipui Pukol nuna IFS retired hi kalphung thar mipui sarkar siam nge duwanga ZPM lozom west tuipui constituency kan party candidate ani Pukol nuna IFS retired tunga kan lome
Constituency number somthum le pasarina Longtlai West Pulal Nunsema. Pulal Nunsema hi kumsom nga pakhat zirna lama BSc Honors Chemistry MA Philosophy niya Government Region Higher Secondary School Longtlaya lecturer na kumsom ni pani thonu in ramle nam hangay na wangin ZPM party azomta ani khotlang le ko shana in mang thin MA mazirlaya ni atangin Lai Student Association LSA president nito pathian rongbol na nga in ZPM party a hian alo lu tani Pulal Nunsema kanlome. Constituency number somthum le pariat na Longtlai is Dr. Lorraine Delpeglia na Tsinza. Dr. Lorraine Delpeglia na Tsinza, MBBS si Pastor Fapani in Zugle Muamlama Filim, Kutlang Vemi in Vongfil Takania, Lairam Christian Hospital at Hoka, LADC, MDC niya Kalpungthar adu avangin, ZPM alozomani, Dr. Lorraine Delpeglia na Tsinza, Tsunga Kanlome. Constituency number somthum le pakwana, Saiha Kebeiti. Kumsom rukpangami ni in IPO pensioner, Kaushana ECM Assembly General Secretary term tumtil to, Kaushana FOM term kat nito aniya Chalaya ECM Chalai President nito NGO Mara Chalai Headquarters General Secretary nito ani Puke HBT kanlome. Constituency Toper Somlina Palak Puke Robinson kumsomli panhe zirna lama PA ania kaushan le khotla nga in mangin missionary ni tumngar ma se pathian remrod wange missionary akal theitlat lava ramrong bol na hi missionary na poimo takangain a politics sa aswang luta ani so missionary sponsored to atan ramro rel na a pathian ram tundin tumtu party ZPM hi azomta ani Puke Robinson na kanlome.